U zoru nove vladavine Raška je disala pod senkom starog vladara. Miris tamjana još je lebdeo po zidinama crkava, a Uroš I je stajao nad očevim grobom. Zar ću umeti da nastavim tvoje delo, oče? Šapnuo je kroz hladni dah jutra. Oko njega zemlja Raške bila je raskomadana, granice nesigurne, a kneževi nestrpljivi. Ipak, u njegovom pogledu tinjala je vatra, spokojna odlučnost čoveka koji zna da njegov tron nije samo pravo, već i iskušenje. Nad Raškom se uzdizao orao, kao znak da će dani borbe tek doći, ali nada još nije umrla. Prvi izazov bio je da uveri vlastelu u snagu svoje ruke, pre nego što zamahne mačem prema Vizantiji. U dvoru Rasima šum plaštova i zveckanje oružja odjekivalo je kao oluja koja nagoveštava vihor. Velikaši su govorili šapatom, a iza svake reči krila se sumnja. Uroše, narod te voli, ali oružje nas održava, rekao je stari vojvoda Branislav, podižući čašu vina. Uroš je znao, njihova odanost je tanka kao led u rano proleće. Morao je da se pokaže, da zasija snagom koja će ućutkati svaku zlu misao. U njegovim mislima Vizantija je pulsirala kao rana, moćna i bliska. Raška nije smela biti lutka na njenim koncima. Uroš je odlučio da se suprotstavi prvim pritiscima iz Carigrada i tako postane prava senka svoga oca, ali i novi stub srpske nezavisnosti. Poslanici Vizantije stigli su sa svilenim plaštima i rečima obloženim medom. Doneli su darove i upozorenja. Veliki car očekuje lojalnost Raške, govorili su. Uroš je stajao čvrst, očiju koje nisu trepnule ni pod zlatom, ni pod pretnjom. Veče je palo nad dvorom i u tišini je sagorevala sveća kao simbol njegovog izbora. Ako kleknem pred njihovim carem, izgubit ću Rašku. Ako stanem uspravno, izgubit ću mir. Narednog jutra trube su odjeknule kroz doline, znak okupljanja vojske. Bio je to trenutak kada je vladar postajao vođa, kada reči gube smisao, a čelik govori istinu. Raška je bila spremna za svoj izazov. Zora je razlila krvavo nebo nad planinama. Na rubu Raške vojska Uroševa stajala je spremna. Ratnici su se krstili i pevno stezali ručke mačeva. Uroš je prošao među njima pogledom koji je ulivao snagu. Danas ne branimo samo zemlju, branimo čast i ime, viknuo je, i trube su zagrmele. Na horizontu su se pojavljivale vizantijske zastave, šume kopalja i sjaj oklopa. Prvi udar je bio kao tresak groma. Krv i prašina prekrili su jutarnje svetlo. Borba je trajala satima, dok je planina odzvanjala pesmom čelika. Kada se dim razišao, Raška je još stajala, ranjena, ali nepokorena. Uroš je znao. To je bio tek početak dugog puta. Nakon bitke mir je bio tanak kao dim. Uroš je slao poslanike, tražio dah predah, ali Vizantija nije zaboravljala prkos. Carigradski dvor kuvao je nove zavere, čak i među samim vlastelinima Raške. Uroš je osjećao kako mu se koreni podrivaju, neki kneževi pregovarali su u tajnosti. Jedne noći do njega je stigla vest o izdaji. Prijatelj iz detinjstva pokušao je da proda planine koje su ga odgajile. U tami Uroš je upalio sveću i položio ruku na mač. Neću dozvoliti da Raška padne na prodaju, rekao je, tiho, ali odlučno. Tog trenutka u njegovom srcu rođen je novi Uroš, hladniji, mudriji i spremniji da se suoči s ljudskim slabostima, nego s vojskom. Dvorom su se širile glasine kao otrov kroz žile. Uroš je morao da odluči, oprostiti ili udariti. Njegovi savjetnici su ga upozoravali. Gospode, krv rađa samo više krvi, rekao mu je mladi arhimandrit Stefan. Uroš ga je pogledao, oči pune umora. A šta ako je to jedini jezik koji razumeju? I tako su u tamnim zidinama dvorca započeta suđenja. Nekima je pružio milost, drugima mač. Svaka presuda bila je teža od prethodne.
Raška se tresla pod teretom istine i izdaje, ali njegov tron je postajao sve stabilniji. U tišini noći, dok su zvona odjekivala, Uroš je znao da vlast ne osvaja samo mačem. Osvaja se i strahom. Prošlo je nekoliko godina, a Uroš je postao ime koje se šapće s poštovanjem. Njegova reč bila je zakon, a pečat njegovih dokumenata značio je i život i smrt. Vizantija je poslala nove izaslanike, sada već s izmešanim tonom straha i poštovanja. Uroš ih je primio u velikoj dvorani sa freskama predaka koji su posmatrali u tišini. Raška nije neprijatelj, rekao je mirnim glasom, ali neće biti ni sluga. U trenutku kad su reči pale u tišinu, zvuci horova iz crkve ispunili su vazduh, kao da samo nebo blagosilja obnovljenu snagu jedne zemlje. U tom trenu Uroš nije bio samo knez, postao je simbol otpora i postojanosti. Mir koji je zavladao bio je težak i nepokretan. Raška se obnavljala, ali vladar nije nalazio spokoj. Noćima bi šetao tvrđavom, slušajući kako vetar šiba zidine. Njegovi najbliži borci osjećali su njegovu usamljenost. Gospode, pobedio si sve neprijatelje, ali izgleda da se sam s njima još boriš, reče vojvoda Radoslav. Uroš se nasmejao, umorno, gorko. Vlast, Radoslave, nikada se ne osvoji do kraja. U njegovoj tišini odzvanjali su svi izgubljeni životi i svi nesanih snovi. Ta noć nije bila noć vladara, već čoveka koji je za slobodu dao dušu Raške. Godine su prolazile, a narod je govorio o zlatnom vremenu. Ali Uroš nije voleo mitove, znao je da mir traži neprestanu budnost. Kada je pozvao mlađe kneževe, govorio im je rečima koje su se urezale. Naša snaga leži u jedinstvu. Ne dajte Rašku ni za kakav mir koji se kupuje slabostima. Mladići su ga slušali, svetlost zore obasjavala je njihova lica. Na trenutak činilo se da istorija diše kroz njih. Uroš je znao da dolaze novi izazovi, ali njegov duh je bio spokojan, stvorio je temelje koji će Rašku nositi kroz stoleća. Njegova borba za vlast postala je borba za sam identitet zemlje. Kada su se senke približavale njegovim posljednjim danima, Uroš nije žalio. Gledao je preko Raške, u doline gde su se ponovo dizale crkve i sela. Oče, šaptao je, nastavio sam niz tvojih dela. Sveštenici su molili, a vetar je šaptao kroz prozore tvrđave pesmu o upornosti. Njegovo telo je slabilo, ali mu duh nije popuštao. Raška će živeti, jer njeni ljudi znaju da se nikada ne predaju, bile su mu posljednje reči. Kada je svetlo sveće zatreperilo, čitava zemlja se činila tišom, kao da zna da je jedno veliko poglavlje zatvoreno. Iza njega ostala je snaga i ime koje će vekovima nositi težinu ponosa.